Talofa lava ma lor soifua maua malange ma. Welcome to the Whaungangana podcast. Wa tele tusinga e whaatau i le mental health po le soifua le mawhauwhau e au mai i le Western Lands po o tangata e le o ni Samoa. O nei tusinga e whaamalamalama mai e le winga o le mental health e mai fo mai ma le au su e mai atunu i mamau. O nei whaamatalanga po o whaaliliunga o loo whaonga i to tonu au nanga i New Zealand e ui ina iai au nanga al Pasifika. O le porkalame le nei, o le season 2, o le awha amatala ina ai le soifua le mawhauwhau, mai le world view a le tangata Samoa. E au fia ai le ngangana, ma le anganuu iso o se vaenga. O le season 2, ua ao mai ai manongi o le lolo, o le silafia o le au faite o wha, tupu matamali, o le atunuu o lo tautua i le tatau atunuu iso o se vaenga. O le latau whaasoa, o le awhiso soani e whaamatala le soifua le mawhauwhau, mai le tātou tū, anga nuu, mga luenga whaale aso. O le amatanga le nei o le purkalame lua po le season 2. Ai se ai ta wai le tū male anga nuu wha Samoa, ia o onga le Pacific Health i University New Zealand. Ai se ai ta wai le awau, mai loa le anga nuu, male ngangana i le soifua maloloina. Ai se ai ta wai le tatou manatua, ma whaata ua le whaavae o tatou talitonunga, pe a tatou talanoa i le soifua le mawhauwhau. What is positionality, and why is this important when we think and talk about mental health? O au o Dr. Ioana Mulipola, o le mental health nurse o lo onga lue o se whaia onga i to tonu o le University i Aukilani. O le vaenga mua le nei, o le whaasoa ma Dr. Fuafiva Whalau o le University o Aukilani. E wha malama nei fesili, ai maise o lana ngaluenga o lo ngalue ai i tutonu o New Zealand. Ia, whamalo whaftai, ia whatalo whatui lausunga Dr. Fuafiva Whalau. Whaftai mole whaawanoina o lo taimita ua e tate whaasoa ai matatala noa e ile Neighbor Kalame ile Whaungangana podcast ile nei tūla o le aso. Ia ai le I amatale ta whatala noanga ia o le awatu le awanoa e whaailoa mai fo ilau sunga ile whafonga anga le malua tatu watunu. Ia, whaftai lava mo le awanoa. Ia, ia te oe fo ile tamaita I fu mai, ma whauwhaunga. Ia mo le awanoa ma le wala aulia ua mawai le nei tūla whaauroe. E taltala no ai fo ima. Whaasoa ai ma oe le nei tae au po le nei au auri ia wa auri already. Ia olo ingoa ia o Fuafiva Whaalau ia o sau mai I Vailele. Ia a tonu ua tātou tofusina fia la vale tasi se ala whangape tasi se no o se whaasino manga o tātou umalawa mai Samoa. Ia o sio u tamai whaasino manga ia o nu o nei o mātua o Vailele ia o le tongo ma ngiangi ia vāwai o ili ai a whaalau te o matavu I lau tua lo tamā
ia o whenila whalauro tina, ia o la nuuna o lea e tau ave fo ia pe a whaamatala lo tangata malo pongai o nei e kore se o nei tā ua ia i tātou ma o tātou whaasino manga, ia whaatalo whatua i le malo whaalo lawa i le mamalu fo i o le a mawale a vanua e whaalongolongo ai i le nei whaasua i le nei aso, ia whaatai lava mo le a vanua. Ia malo whaftai lava e lau sisunga. Ia o le tā whaatala noanga, whaamole lava Dr. Fuafiva whalau. Ia o le ale winga o le nei whaupunga o le mental health ia oe. Ia, ole nei mata upo le mental health ua ia wa isi le fia fo i ua sili atu ona whai lava sino ona unga i le nei vai taimi ole olanga e le peo aso ia. Ia ole ia ui ole mental health ia a tātou whaongaina o tātou tangata wha-Samoa po tali tonunga fo i po narratives wha-Samoa anga i le mental health. Ia, ole soifua malolo ina le lei, a tātou tuuina la iai male winga o le mental health fa Englisi. Ia wa whaapipi ilo e male mawhauwhau. Ai a tātou mawhauwhau o le mental health ma fo ingale mai le a Samoan world view, a Samoan perspective. Ia ole malo, ole manuia, ole soifua manuia. Po le soifua maloloina. E le specific la wa soifua maloloina ma whauwhau. Se longa la tātou whapia e le meaning o le mental health le Ingilisi. Ia whatua ile Samoa ia malana whaamtalanga malana malamalama ile mental health. A tonu o i fo ila ese ai tātou ina whananau pe soifua mai Samoa. Pe kalile fesili whapea kalile fesili pole aso ma whauwhau ngole. Ia mana i o tātou whanau ia whiola ma soifua i nei. Ia whape wela tātou ia le wa o ile ia o onga i nei ia wa māsani ale ia mental health is a sickness of the brain, you know, or you know, o le mawhauwhau o mai po o whaamai po o ngase o le mawhauwhau. That's mental health. Defining la ia I'm in between ole ola world views ma lo masani i le Samoa ma le whauinganga o le upu mai o le mawhau Samoa, you know, that old negative blaming, self-blaming or individual blaming definition pe a iesesi wa yaini winga yo wa fale lele wa le nomo wa le koe nomo fale lele le behavior I foinga le ai atu la le fa Englisi e wa le nomo ona wa yaile a faina o le mafau so la tali la fesili e olua I'm in the middle and I'm foinga le tap into my training o le onga fo you know the Western education ia ma le lako Ingilisi or medical or health definition o le mental health. Ia fa pe fo ila wa malama fa le Samoa based on my own worldview of what health is and what well-being is. Yeah. Le taimi nei la, ia, wa peia wa tele lava I le o ngase ua whaina ai ia mawhauwhau ia mawhauwhau o tātou tangata I aso nei. Esa ole lea lau sau noanga, ia ole
o le whaupunga, ia e pule ale tangata ia mai le mlana world view po whela e tu mai e le tangata ilana ia whauinga ina o le whaupunga, e winga lasi le whaupunga. O whiwalanga o le pe in lenga misi mai lau introduction whamone mole. O oe o se whaia o ngai le University au Kilani. O le mela le o lau te pia whapisilia tua I lau sisunga. Ai se awa e mana o ai e te whaia o ngai le Pacific Health I le University au Kilani. Ia, whaftai mo whawhisili. Ia, a tonu tuuanga I tua le mawhauwhau le taimina a mata mai foi. Ona mawawa noa e toea o ai le nei atunu. Ia a tonu a vatu se stali vave o lau whisili. Tu sai le o so u mana o sa iai le peo o te fia whaia onga o te fia whaia onga I le health o le soifua maloloina. So sa mamā lo mawhauwhau mai le mea le wa o whaatina ma le ngāluenga. Ma le mea sa o amatai ina ua toe maua lo ua wanoa o te tuea o ai I nei ma whaawawa ua o ngai nei New Zealand. So sa le mea sa amata mai ma o ina ua o olu fale pe a mata I le university o na o walu whaalo ia ia e le I sa o lava I lea o ngā whaalo ia ai umane le lua tausanga ia ua wale aise u foi wale aise u interest foi ngai pa ua o le walangona I foi ia te au ia o le a whaamau ona o ngā pia a laile o iailo loto ato toa ia ma o fala le motivation fo inga le po le peni a wala una inai o e whaamalo si o e awa e whai pia le ma tu mawe le whaalo ia wa matuale ia wa ia sa o le ala sa toe suia I lo le mawhauwhau le vai taimile na ai whaftai wale mai mawai tupe ma ni stausanga whai ona wale ai le loto toi le ai le manao ia le alana a matailoa o alu atu isi mata upu ia o ila le social science o ila sa whai loa ia lau whai longa bobua ia ma mawai loa le area foi na le wa o mana o ia e whai ma turi loa lo you know o whea me o ia le ia le a onga a po fe foi e whai wai ia o le la ua o mai nei ua whai a onga ia I le university o Kilani I le faculty o medicine ma health ai le ia isa o bland pele isa o semana onga foi na le sa so le ua uma nei whai longa maumale ua maua tuaia ma le avanoa ia ma foi na le ia ua una ina I foi la le mana onga I le ai mai sa so enga ia tatu te whai so le tu le na lea e pe e tele ia I lo interest o le o so enga fa health research ia tatu te whai ai aspard o le kako o you know o tiute ma ngā luenga whalwhaia o ngai le university so ia o le mafuaanga le na Malo le sau noa. Ia o te iloa e pele o maua e le tele o lau whaafonga. Ia lau lo o maua foesi. O lau sunga wa tele ni tusinga. Wa whaalu I tutono universite. Ia ele ngata I New Zealand o le Pasifika ma le lalolangi. I lau promotinga ala le o le tu maleanga nu o le culture. O le melana o lo te fia pesili atu fo ila. Ai sea e nau wai lo finangalo e o ina le whaataua ina o le tūma le anga no I le mea la le tau le health. Whamone mo le a po fiva.
Ia, whaataila wa mo lea wanoa. I think ole upule ole culture Yeah. ia wai ole atonu ole lu I tau fo I lea ia mo au ia pa pe fo I lau sunga manisi o tātou uso matuanga ni tātou tinga lulu e tutono not only ole o I institution e university ia wa onga mwhai onga e wha pe fo I tono le soifua maloloina I le mea lea ole ngā ngana o lo tātou whaongaina ma o lo whaongaina ia tātou ngā luenga. E tele ina whaongaina o le ngangana lai whaongana ina mai le Western language. Po le Ingilisi ina e whaatino ai a tātou ngā luenga. O lau teiki ai le fesili le o le why the culture, why we ona o se fia maua o se malama e malama aina I o tātou tangata. Ma whaawhaingo fia I ona malama. Po o a whi au, po a outcome o tātou research, po o a fo I ia ni awala o lātou titilo e whaatino ai a tātou suenga. A le ai le a fo le input ma le awai mai o nei o tātou tangata matutua. Samoa I se whaatinoina o se ngā luenga. Pe iei fo se lātou malama I nei ngā luenga tātou whaia ma le winga o nei. Ia uia o le mai maua le, mai maua le taimi. O tātou tūmaanga e tā ua. O ngā luenga tātou whaatinoina. Tātou te whaafsanga I mau tātou tangata. O le vāwhea loa. Le sau umalai I wa amatalola. A matalona whaamatalaina le whesanga I ma le service. Service le wha English. Service, le service ingo tātou tangata I ala I tātou ngā luenga. Ia o ina, o le whaafsanga ina tangata I amatai loa. Ona au mai tutonu o tātou values ia tū mau tātou wanga o lea e a fi ia tātou wanga nu wha Samoa. E le mawhaila ona wawai ese a mai tātou o wao tātou Samoa. Whaila ngā luenga e o ala e le whaia onga ma o students o maila u students o tamaiti Pasifika o tamaiti ia o lea la o le va as soon as e whesa ngai ai ia o ina loa le amata ona whaonga I loa ia o le whaaloalo o le alofa o le reciprocating ia ma le ngā luenga la le whai o le reciprocating la o le knowledge ia wa uia mala approach le teaching o te whaonga ina le va space e tau mawhai ai fo I le nā le whaalai titia le gap le whaapea between me as a high almighty lecturer here and my students down here. So o ke le nga oela le so that's how o le la o la u example nga I loa ai le tāua ia te au o le wha Samoa I la unga luenga ma la unga luenga mō kako tamaiti ma student Pasifika ia po Samoa. Ma Pasifika po se sia wa mixed students ele nga tangata Pacific. Yeah, and also my way of teaching the Western or European or Asian or students. Ile, I tu ia manga. O le a fifi ai inga luenga le whaia onga. E share ai lo knowledge ma lo malama matamaiti. Ala fo I share mai lato ia. And I think I see a word positionality. I think o le wa makanga o whaongaina ia ni examples whaamkala I ngā tili ai le upulena. Kusala o le le mawhai ona tu vai ina mai a I kākou ia
ia tūmanga o le tātou culture. Ia wa expanding the culture is everything, inclusive. I le kako wā ai e whaakaka, e whaapikoalanga whaongaina pe when you are facing, people, when you are facing, whether you're like fellow research and you're facing kangakalela involved matangatala la a wai ile mata upu e suina ia whape foi ia ka maiki a oina usala ia uia once you acknowledge la le whafsangai and you acknowledge that whelo that the relational space, that's when everything else come into place. O le mafuanga fulana, o le whaawawina wai, yasa uma, you play that part. Yasa uma, like if whaatino ina lau, like portraying lau, lau wanga nuu, ma lau whaasamoa, I mea ia interact ai mai stangata. Ia wa e o fo I lau simple as e o I lau tautala. E whaasara ai mai sa. E te wā lau tala. E longo whiere tangata te māsani ai mai loa. E se fo le lua wā. Ia tu ua tu se o le whato e whelo ai. Ia e se fo lau tu sa o le atonu. That's how I whaingale portray ia ua ia. Ele o se mea e tau remind ourselves. It's a natural thing because o kako o Samoa, o kako o tangata Pasifika. Le lawa e dai o tātou Samoa Pasifika health professional. Ia ua matai ana lau tele atu ai fo I male. Ma tile lava ona tātou whangaina ia ma whangaina I pēla tātou culture mo mori ai ia ma whaatino ai ia ua ai whaatino ai ngā luenga I totonu o le university o whainga luenga ai nei Ma lo sau no e sao le lau sau noanga. I le mea lea e le mawhaina na e aloa tuen ngā luenga ngā paka le I whafole anga nu e alu. It's ole part of you. It's an important part ole kangaka. E o foi la I le au nanga o lo ke ngā lue I fo I le mental health. I le malama angala I o na I o tatu tangata whaatatau I le ngase o le mawhauwhau. E awhiwhia ia I totonu e alana malama o tatu tangata e le whaawingana o le ngase ma le whaupunga. Kusa e sau mai tatou me masani ai tātou ia o le ngangana, ia o le mea o tātou tūmanga nuu malakako practice e whaia sa uma. Kusa e whaamalama mai ina o te iloala o le iai o lau sunga I lau ngaluenga ia male ngaluenga foi o lo o tau mwhai atua ia uia. I think o le tau mwhai foi le e sa o lau saunoanga o le whaala ititi le cap. Le cap mai e mai se ala pe amo o mia na yo tātou tangata le pisosoani mai le soifua maloloina. Ia walang a whaapela ia au foila ia e o fo e pei fo o lau sunga o le tū male anganu o tautala mea umai tono groups e tate ngalue le university. Ia e loa ngofia tua or sa mo ia wanga mau mea le ipai. Ia e peila o le o atu o le tō au tō wa ato na yo tātou tangata I au o nanga la ia. Ia o e mo o mia ai la le malama o le vaenga la I le situ e malama mai I le world view o na I o tatu tangata ia ma whala I titi le cap la lea ina ia le leile service mo na I o tatu tangata o le mea le tau mwhai atu I ai. Ma lo lava le sau noa. Le sau fautuanga mo tamaiti a onga al Pasifika ia whaapele ia tamaiti Samoa I awala e whaatau ai le tū maleanga nuu I lato ngā luenga o whai ia po o le research foi. I think it's just to be themselves. I think ole kamiki a onga be themselves from a holistic approach. Lango I sita maiti e o mailo le e shift loa ia
environments. Yeah, ngā makalurenga sui habit, sui behavior, or sui for malanguna. But I think, I mean, if just really be themselves, and I think ole whakuanga ai ka kamiki, I would have voice their, their views, because here in New Zealand, where you work, I mean, you can still voice your view with, with the respect and the values that you were. Because ngai young ones in workplaces like senior, workers, they have, that gap that we were talking about before. But I think it's for the senior workers to do their job. Is to have that space for the young ones to, voice questions or voice their opinions about things, because it's a senior, it's a junior, but what they can bring in, it can help. I mean, gone the days we say, well, mua ia, o ia, e whaalongo ia, muri mai a mua mai. Yes, in some context. Inga yuka ko kua ma whautuanga, ongoing whautuanga. Yes, that, but when it comes to work space, education space, I mea rewa kako professional, and then that space should be given equally ile young ones. So that's my approach ngai ko ngola pokua onga when my student come. I don't want them to think that I am, I am here, but want to think that I'm one of them, all in this space. And what we're doing, we're sharing. I am sharing with you my knowledge, and you're gonna listen and you're gonna take what is gonna be useful for you, and you're gonna tell me, you're gonna share, and then I will take what is gonna be useful for me, expand. I don't want my students, and their different approaches for interpretation of things. Well, let's see, getting okefia is over mixed, because I get to hear the Palangi interpretation or the translation o langa who he is and who, what makes him, as opposed to, and working in the Pacific Health area, and how he navigates, so the same thing with the Ingikia or with the Sanger students and the Pacific students. So I get to take and learn from them, and they can take and learn from me. So that's why, for me, ole avele opportunity the young ones, mawhaienga, and so they can be themselves. The same time they're growing and they develop in their space, and at the same time they feel acknowledged, or they feel like confident. Oh yes, I can, and they can still improve on doing what they're doing, but also doing it in their way, because you can tell like sa male e a fifi mai ai, e le whaaloalo male, le va whelua. I hope that a simple answer to your question. Sa ole le lau sau noanga, ole be who you are, ole stay true ai le oi identity, ma le mo values ole me pikusiri angang nga ta ua tu tono i lo na experience o ia la unga luenga e te alwa tua o ia le te la mo oi fale ia. I use ole upu positionality le ngaka. I don't know, nga e whesiri me le whesiri ngā po. Ui, le ai o le mena leo whape o te whia pesili atu ai
Au te lei loa le wha Samoaina, pela le la utano ala uloe e kili ai lo wha malamalamaina pe au fesilia tu le wha Peritania. Why is positionality important when we think and talk about mental health and dementia? I mean, ole positionality is another fancy English word, another fancy term in Yeah. English. Ai a whaliliwina e tā walo na whaliliwina. Ole tu sole, ole positionality, ole whaatatau i le different lenses or different aspects of what makes you you. Mm. Of what you are, and I mean everything that makes you you. So ke lea no fa- if you for example, you can think of it as a collective holistic thing, because ilo family mama ole positionality is a different roles and positions that you play. All these roles are makamaya o e like kiki, so you can go as far as when you grow. Why a makamaya nga e learn low position, when you are, you know, as far as when you were born, ma makamaya leo low journey. So everything else that you've been, the different positioning that you have experienced, you have learned a lot from that, and all of those things that you learn makes it has an impact influence way the way you think about the world, the way you interpret myself silly, the way I interpret mama translate facility based on all these things or all these lenses that I have. Or lenses like can be positioners, where you're positioning yourself in different context. Pela o ka kalangoanga le wawa kusa le wawa umama ia different aspects of my positionality le o respond kwai ila facili right from the beginning. Makama le culture mai manga o nuu le ngasawa the education, the academic kusala the spiritual being, so all those things wow, so you can actually respond to a question from any of those Yeah. lenses. Before lang ay uai le ile positionality in my teaching, or because okay allowing ka maiki my students to come in, you bring everything about you in here, and then we have interaction pole reciprocity occasion or positions lie, and we all have to for ingale voice po so pela say whakakainga and sometimes okay fire scenarios e kamaki. There's one question le for le beolenga lenga fai le suicide le if le or assisted dying Oh, assistance. yeah. Assisted Yeah, dying, yeah. assistant dying. So or like for CD like I'm like, okay, what do you think? Do you think? Do you believe, or do you think you will accept that? What do you think that we should have? Every students have different, and I know their different answers. It's what I found like respond. Some of them are very Christian. Some of them cultural. Some of them, some of them are more into the health side, the suffering. So it was very so that's what I mean, about positionality. And with all my for was saying the best thing for me le fai unga inga ua o whaalongo I presentation na kameki palalangi wa Yeah. mawhainga kalangoanga the privilege that they have. And that's all part of that. Be comfortable in low positionality, because yes, it may have bias at times, but there's more learning, that you can give and you can provide for the others. But only acknowledging for your different lenses from you, it means that you are also acknowledging the other people's views.
Well, if up there, everybody's had their views. You know, no, if up there, CDA love view, no. We all bring in something different. And that's we all learn from it. So that's how important positionality is here. Because you keep on shifting in between these, depending of where you are. Fai fai laki no whafsanga I mase tinam ta mama tua. You keep shifting mama determine fai lau ngana le fai le. So the whole thing is like it connected, it overlap, culture, positionality, everything. It's very valuable. O se mea piko sili o ngā tāua. E le ngata fo I ia tātou ia le au ngā tupulanga ia. Ia e mai se o le tupulanga talavou. O walanga o lo whalongo atu I lau saunoanga. Uplifting. Once you know le low positionality. Ia, e pia enhance ai low mana. E whianga le walanga o lea wa e confident to stand on it. E alanga o kaukala o mea leo kei loa ma. I think they see positive about that too. Yeah. Then you are respectful of other people's positionality. It may not be the same as yours, but when you acknowledge yours, that it very important ya oe malo o langa ngalue po o langa kongolo ainga. But you know, it also easily for you e whaaloalo ai ma kalia fuile, you know, I mean other people's you know, positions and how they interpret it or how they translate it or how they faso it with you is you know, I mean for me it's quite important because it really show you're not pretending that you're something else, but it really show, you know, this is how I learned through. I learned how when I was young, high school, daughter, you know, like auntie, you know the academic. So everything it plays a part in respond I respond way, you know. So for me, you know, facility and I makule o kali mga that wow umamaylo umalama and my knowledge and my from all these lenses e kali, you know, kali kwai e facility fa malama ai foi where I'm, you know, coming from. So all of this stuff, o nei whamatalanga tā ua, o mea take for granted, e tau te lei loa lei le oa o tamau a inga o mea le awa o mai le tupu ae, te loa o le ei o se tangata o le expert, like yourself, e whaamalama ina, o walanga e o fo ia au ia, o le te saunoa mai nei, ale wo o ina mai ni se mea o ngā I le positionality. So e whaamanatu mata upu sa tala noina. O le ngangana sa moa ma le anganuu, e tā ua I le soifua manuia o le mawhauwhau o le tangata sa moa. O le ngangana ma le anganuu, o le mitamitanga o le tangata sa moa, ma e tau ave I so se mea e mafuta atu I ai. E tā ua le awa o ina o le anganuu Samoa I to tonu o mata upu o le soifua maloloina I Universite Masuesuenga mo le soifua manuia ato atoa o le tatou atunuu. E tā ua le tatou ngangana ma le tatou anganuu I to tonu o le soifua maloloina e fesoota ai ai ma le au whaingaluenga. O le malamalama I le whaavae o tātou talitonunga po o le positionality e le ngata ina whaamausali ai le identity ma le sense of pride ai o le asanga whaalelea ai le whisota inga mai si tangata. O te tono o le ainga e whausi ai whaavae malosi o le soifua manui o le tino, anganga ma le mawhauwhau o le tangata Samoa. Whamoe wa iese au ngā o whamatalanga sa tala noa ina mo oe ma le ainga. Mo nisi whamatalanga, pe fia whaailoa sau finangalo le tatou porkalame, fe soota I mai I le e-maili joanna@whaunganganapractice.com. Pe asiasiane I le Whaungangana Practice website www.joanna.com
www.whaunganganapractice.com. O le vaenga lona lua o le talanoanga ma Dr. Fuafiva Whaalau e whaatatau i le dementia o le aso o mai i le isi tatou Port Kalame. Whawhetai tele i lau whaafafonga mai, manui anga luenga o whianga iei ma le mamalu o le tatou atunuu, soifua ma ia manuia.